Manalangin tamo, o Diyos ning lugod, igpa ding sabla, ing dalungdum alinaganap king yato, diyan ing dalan ing masala ng munag ning kakangamanong may katawang tao. Gaw mo kaming metong abalayan ni ting sala, tapat king kakangamano manadalami ing kekeng biye, king yatong maninaya. Iriaduan mi kabalataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, Diyos amabet magari kambemot bal Espiritu, metong mo king pangadiyos, magaman king alangan ka. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas.
Makayamayang tatangalan, itang talapamalitang daratang daralan karing kabundukan. Magdalang mayap a balita, ing balita ning kapayapan, magdalang tula. Ipabalo na ing tagumpe at sabyan na kingsyon, ing kaya kang Diyos ariyo. Detang magbante king syudad, kukulisak lang miyabe-yabe king tularo. Akakit do karing sarili rang mato, ing pamagbalik na ning ginu, king Sean. Mangulisak kayo king tula, miyabe-yabe kayong magkanto, ikong kakarinan ameng alasak ning Jerusalem. Pamatulan na ne ning ginu, ing balen no, linigtas na ne ing syudad no, gamitan ning ginu, ing banal ng upaya, iligtas na loring memalen no, at ing mabilog ayatu iti, akit no. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tawo ning yatu. Ing tagumpay ng Diyos, ikit ding sablang tao king yato. Dalitanan niyang bayong dalit ing ginu, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kamtan. Ing tagumpay ng Diyos, ikit ding sablang tao king yato. Pisyag ning ginu ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakit ng tune, ing pangako ning balen Israel, ena kelingwan, karelo mitmuyang lugod ampong katapatan. Ing tagumpay ng Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Ing lugod ning Diyos, ikit ding sablang tawo ning yato. Dalit ko king ginu, uling masaya ko, o meto yato. Puryan ye kambering dalit, at kulisak ning tula. Ing tagumpay ng Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Dalit kong kapuryan king ginu, maligtigan kong liro, tsupan yoring trompeta at tambuli, at kulisak kong mitmong tula, king ginong arita mo. Ing tagumpay ng Diyos, ikit ding sablang tao king yato. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Kanitang minuna king dakal at miyayaliwang paralan. Nagsalita ya ing Diyos karing kaya katamong pipumpunan. King kapamilatanda ring propeta. Dapat kareting tauling aldo, migsalitaya kaya katamo. King kapamilatana ning kayang anak. King kapamilatana lelangane ning Diyos ing metong asikluban. Ating anak, ya ing pildwanang talapagmana sabla ing kapupusaning panahon. Yo, ing maslag ng sala ning ligaya na ning Diyos. Uling ganap ning kawangis king kayang kadyosan. Yo, ing mamantini king metong asikluban, king kapamilatana ning mayupaya ng amano. Ngening alinis na la, ring tao king dungis na ning karelang kasalanan. Linuglukya king dane ng wanan ning Diyos, amayupayang tuto karing banwa. Nung makanano ing lagyong binyena ning Diyos king anak, lalagpo siyang epalak king lagyo daring anghel. Makanyanyang makapahigit epalak karela. Kapilan man na pa sinabi ning Diyos kaninuman karing anghel. Ika ing anako, king aldo iti, maging ikpamo ko. Ni naman sinabi king kaninong manganghel, ako ing maging ikpana at ya maging anak ke. Antimurin anyang malapit na niyang itubot ing Diyos keti king yato. Ing kayang anak, pangane, sinabi na,
Sukat ding samban, ding sablang, anghel na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Dios. Ing metong ayaldo banal daratang iya kaya katamo. Meko keni ikong sablang bansa at sambaniyang Ginoo. King aldo iti ing metong maulang sulu sinlagya king yato. Tingino manatilia kay kayo, At keka antimorin. pamamasa iba't king maya pabalita ag pangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Bayo yung melalang ing yato at suning amano. Ing amano kagunin ing Diyos. At nung naning Diyos, ing amano makanyanya naman. Iba't pa king kamumulan ing amano kaya guning Diyos. At king kapamilatan ing amano, lilangan ing Diyos ing sablang bage. Nanuman ing melalang alang mapalyari, tunemo king kapamilatana. At sukaya ing be, at iting be, ing migdalang sala, karing tao. Saslaging sala, king karlumduman, at inedahig ning karlumduman. Ing amano ing tune sulu, daratang yaking yato, ban mo niya sala, karing sablang tao. At suning amano king yato. Dapat area kilaring yato ang yamang ing yato delanganing Diyos. Kamitan na ning amano. Bintang yaking salinang balen. Dapat sekwil dering kayang kabalen. Makanyan man karetang tinanggap at meniwala kaya, pikalob na ing karapatan maging anak no ning Diyos. May anak no ning Diyos e king kamitan ning daya o king pamitan ning laman. O king dapat ning tao. Ing Diyos mismo ing igpara. Ing amano meging tao ya at may kiagumya kaya katamo. Igit ming kayang kamalan amit mong lugod at katutuan at kamalan ang mga intulid tibong bukod king bugtong ng anak ning igpa. Kapatid ni Maya pabalita ni katang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. nabingi pong bayo misa, King Plaza ng alas 9. May misa po yung metong at chapel. Anyang kantada niya po yung ligay o gloria, itasana pong kanilang bilen, incense man ke. At may bigla ako, wala iping ninyo. Pangakong ting, santo ninyo. May papaglawe na po ding manungkulan. May abort siya po pala yung santo ninyo. Kaya rin yung misa, kantare po kebit.
So sabi ko, kumpleting misa nga ako. Kasi po ing Pasko, misundo, nung alak ninyo, amibait at maging taong kalupatamo. Alang Belen. Alang San Jose. Alang Birhen Maria, alalang kwenta rin. Nung alang ninyo, alang Diyos ay maging taong kalupatamo. Anya po ing sentro ng Kapaskuan, yapin niya po yung ninyo, Jesus. Nabingi po king Ebanghelyo, ing metong nga tanda, ing anak makabalot lampin makera king lalabangan, ing tanda ning talapagligtas. At kay bat din po minunang bisita na tinanggap king may pabalita, ilapila po deng pastud. King binasa tang Ebanghelyo kang San Juan, alang mababanggit a Belen. Alang mababanggit Mariam po Jose. Alang mababanggit Santo Niño. Alang pong mababanggit at apastol. Nano kaya pong parasa ng San Juan, ingka patay Evangelista, o ba't ingkayang talata tungkol king pangabait ning Diyos ang maging tao, aliway pustilo pamanyulat. Isa naman po, inumpisanin kayong story anyang kamumulan. King libro na po ng Genesis. Anyang Diyos, lelanganing yato, nga na ingamano at sunaya. Ingamano, iyapin niya po Jesus. Ay ting amano, may giyang taong kalupatamo, may kiwangis siya kay katamo, may kilupaya kay katamo, may biyayang kaya betamo, at may nga kuyang Emmanuel, kaya betaya ang gaking kapupusan na ng panahon. Ita po yung may pabalita. Ita po yung may itong balita nga sabita mong pepariting Diyos ing kayang katapatan. Nung baga po yung Diyos, nga tawanan ing kayang pangako, ing anak na may giyang tao. Kinatawang tao. Kaya Tagalog. Imetong pong hamon ngayon kaya katamo, sana'y tamo man. Nanumang pengako tamo, nung iti magdalang kaligtasan, kanawa at kapayapan ka ring tao, sana po pangatawanan tayo. Halimbawa, ikaw pong talasawan at ikaw pong pangako niyang kinasal kayo. Lugaran mo yung asawa mo, iya mo tanan ng aliwa hanggang kanamatayan. Dapat pangatawanan niya po ito. Nung iyo po pangatawanan, may kadalumdum king pamilyayo. Halimbawa, ikaw pong talasawang babae, okay mo po kaya kayo, ating ko pong kadwang, ating niya pong pangadwa, okay mo po kaya kayo? Sabi mo, okay mo ka na ako, basta mamuli ka ng bengi, okay mo. Siyempre, hanggang balitan mo po, ingasama tiyang aliwa, magulo. Ngarapin po yung meto nga dating EMDC, pang niya pong EMDC. Balita na po yung asawa na mamuntay po karetang patdasin ding solo. Balita na, liso ba na po? Kay ba't? Sinilip mo po din yung kayang katable, mas malaguya kaysa kaya. At mas sexy, iya po ni kataba. Inggewa na po ng babae, tetangadwa ng anak, kikilikan, binyan o king asawa na, at iya po patable yan naman. Patable ko naman, tapaling buri mo nga na. Okay, so, semutanan, maging tapat, napengatawanan, may gulo. So ito po mo munang mensahe. Nano mang tingwanan mo, nano mang pengako mo karing aliwang tao pangatawanan mo. Kalupan ni nga pong Ginoo, potang makakuya po pangatawanan mo. Ing pangako, meging totoo, pigdalang kaligtasan, mabilog ayato. Kadwa, ingamano po, nga nanisasabi ng Ebanghelyo, pwedeng lumikha, magbayo, ibayog na niyo ing met mga tao. Akin pong sinodo, ikaw pong magsinod aldoldo, dito pong taong maras makarandam king amano aldo-aldo, may papalinoy, at daradamano pong magsalitang pamagbay ding aliwa, potang tinggap ning amano king puso na, at may malaya, at pengatawanan na, ating pong pamagbay. Halimbawa, meron pong street mass, mag-share na pong experience. Ako po dati-dati nga ning metong. Pota po yung metong atawa kapatekya, hanggang metay, ako na yung paksabyan.
kaswerte na naman. O yun po yung ugali na, matas sa loob, may biyasang mamatawad. Anamin tayo po kaya ing dalo, patron, inabede pong magrosaryo, pilang bele po tuki-tukiya, isa na yabak magkakaya, ing siping ng bale, na walang ba't na nangyasabi, at balang pating espitong linog kaya, pintalane po. Pakipaten. Kinawal ne. Kumare nga nang itang milabas kalingwanta na matwata na. May pangawal na po, makanita mo. Kaya ba't kauli na po, makatiman niya, aliwa may lupa na, pating puso na, at niya pong kapayatan. Iyon ang pwedeng gawin ng salita ng Diyos, si Jesus. Pwedeng baguhin, likhain ng bago ang puso ng isang tao. At dating mata sa loob, bisang mamatawad, pwedeng maging mapakumbaba. Sirya na pong San Lucas, ing may basang Ebanghelyo na bengi, ing anak na pumibay sa king lalabangan, panipakit na kikatamo, ing Diyos, katas na po kabilyan, anyang magiyang tao, napiniling palasyo ka rin ang bibay, king metong alalabangan, pipanganan daring animal, kaya bedaring tupa. Anya king tao pong mata sa loob, alang Pasko kaya. Ulitan ko po, walang Pasko, king metong tao mata sa loob. Bakit? Pwede mi bait Jesus king puso ni metong tao mata sa loob. Kaya ba't sa mutal may pang maymut ya pa? Swapang ya pa? Mapag-inggit ya pa? Ala, ing kayang biye, dadumduman at kamalasan. O yan po yung pwede nang dala ng amano, ing Diyos ang maging taong kalupatan. Ito ay pwedeng lumikha ng bagong tao, puting amano, may malaya, may nuklangan niya, at may bait niya, king puso tamo. Pangatlo, nga natin po yung Ebanghelyo, ing amano, magdalayang sala, at sambutana ing dadumdum. Metong po kareng larawan na ningya tubay datang Yesus at takot waring isipan na ala ng pag-asa. Dapat anyan din tang Yesus ang tingsala ni kapag-asa. Bakit? Kasing Diyos, simbot na po ing kamatayan, simbot ng kasalanan, maning tao, ing be alang hanggang. The last part of the gospel. Ulitan ko po, Jesus ing amano magdalayang sala. Anya responsibilidad tamo po, tariyan taring kapatid tamo king sala, papunta kang Jesus. Salamat namo po kaya kayo pong Aldoldo Makiabe king Synod 2, Synod 3. Salamat po kay kayo, pemasalan niyo po biyading aliwang tao at pibale-baleda. Uliyo, abalo de po'y amano. Dating-dating at suking galumdum, bisang Makiabe, bisang makisalamo, bangeni po, Makiabe ya, aseretya, mamasaya, mamasa na king Ebanghelyo, magpalinaw at makibatya, nagkaroon ng ilaw, sa laing bena, uliyo po. Ito po yung mission tamo. Misos sa lumaning sala, idakeme, badingani wang tao, miyas lagal na naman biye. Anya pong ining Pasko, ay po pa, buren na hanggang metong yamong tao, linapit siya po kang Jesus, ing bena, mi pasalan niya uliyo. Nung kabudya mo po yung Pasko puyat, no? Alang blessing, at ing atsuke ka pagal, ay kabagal, ala na akong pera, ala ng pamangan, karakal ko wasan, karakal ko pipyan. Ing Pasko yu po yung blessing. Stress ko po. Nung ita po yung Pasko mo, ala pong grasyang datang kay kayo. Kasi po, itang bagay at makatao at makayato yang buri mo. O ba't imitanggapan ni Jesus King Ben? Detang amano pong daramdaman tamo, ring aliway pong kabarangay keti, Aldoldo, adik na lapuking sinod. Laban niyo po yung amibayo karela. At ikang gangin matas ka palug, basic ko, dakal ko gagawan, wala ka mang gagawan.
No? So, lalay niyo po, nung eko po Marilya, nung ila po magrasyala, nung ingbiyada po mayan, nung ingbiyada po makatiman lang makatiman kasi si Jesus king puso da. Anyanin kayo po, 80 years old eh, wala mo 60 pa mo. Ba, makaanak po, ing makipagsinod. Bakit? Ing amanong babesaya, tula, at syuke kaye. Labi niyo po detang taong misadong stress king bedo. Dahala po katakutan, dahala yung tinsan. 50 pa mo balam 18 eh po. Ditak na mo, magpaalam na kitiking yato. O mabayad nga po yung biyena eh. Okay, so that is, po tayong amano, amikat ang tao, peyaslaganing biye mo, lahat may ilaw, lahat may kahulugan, lahat may pag-asa sa buhay mo. Potang datang po yung dalumduming problema, hindi ka matatakot. Bakit? Alam ko, kasama ko si Jesus. Balo mo po. Potang magdili-dili ka, panandaman mo, abaya na ka ng Ginoo. Potang masakit ka, di na nakapungkapal na uluan na ka. Potang malungkat, pamatula na ka. Potang mabait sa po yung problema, so paano kang mamusan? O ining grasya. Potang yung tao, tinggap ni Jesus King Bena. Binayo na yung Bena, uli ng Jesus. Mesala yung Bena, at manay siya, at mamesala karing aliwa. Pasalamat tamo po kaniting misa, na sana. Ulitan ko po, tayo pabren mayaring Pasko, hanggang metong yamo, dapat temasalan tayo po yung Bena. Kay makananong paralan, potang mamisita tamo po, tandanan tamo, Yesus siyang dadala tamo, aliway ka. Aliway yung kandidato mo, Yesus siya pong dalang, alang aliwa. Okay? Kadwa, hanggang dimit po yung biye, eka po maimot, biasa kang darake. Of course, katatalian, hanggang dakal po yung alalabas king biye, tamo, kalupan ng Maria, kalupan ng Jose, etang maintindihan. Dakal pong kutang alang pakibat amalino, nung kaburya ni nga pong Ginoo, duko na ka mo at sabihan mo, opo Ginoo, tukyan ko. Laban niyo po, kalupaning bihen, bigat man kay king grasya. Ing Ginoo, parati niyang manatili kay kayo. Sasalpantaya ko, king Diyos, ikmang mayupayang tuto, Linalang king banwatiato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pangagliging upaya ng banal na Espiritu, may bayit kan wala Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka rin mete, king gatlong altos, inubli ang mebi, pepayta siya banwa, makalukulok king wananing Diyos, ipang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabiye ang pong mga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, King king pamisamakding banal, King king pangapatawad ding kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alananga. Amen. anting meto nga pamilya, abebe tang ining maus king Diyos, kanilagan ng pamangilangan tamo, lalo na, itamo sa blangmanton sa laking be, at nga tining manigapo, Ginoo, manatili kang kayabemi. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka rin magmasusing mitnong tula king Pasko. Pasalamat ta king Ginoo, para ka rin emanakit tula, karing karelang pibale-bale, kaya kabani Pasko. Manalangin ta mo king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka rin nga nakamatulangeni, pasalamat ta mo king Ginoo. Para ka rin nga nakamanaya king karelandake king kamulubat saya, manalangin ta mo king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para king sablang pamagmalasakit, amagdalang kapayapan king yato. Pasalamat ta mo king Ginoo. Para ka ring bansang hanggang yeni milalaban, manalangin ta mo king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para king kasalpantayanan amiyabiye kaya katamo, pasalamat ta king Ginoo. Para king mas matinding kasalpantayanan, amitulak kaya katamo mo niya lalong maragulada kaya king biyeta mo. Manalangin ta mo king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka rin kayanakan ang makibalo kang Yesus at king kapanaligan. Pasalamat ta mo king Ginoo.
para ka rin magalinlangan at makibalo king karelang pupuntalan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, manatili kang kaya, Bemi. Ginoong Jesus, mananasan ng imay pabalita, ametong kake kami.
Malangin kayo kapatid na sanay kako at kaya kayong daon maging katanggap-tanggap harapan ng Diyos igmang may bayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri kataligaya ning kayang lagyo, king kakatanggi sa plala ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa may bayang tuto, kay kasundo na kami kay ka, diting magligtas ng obrang Kristo. Manasan ng ingayin mi king aldoyti, ibayo na karing puso mi ing pamikasundong ita at makaibiging ganap akapuryan keka itiadwan mi kapalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili ake kayo At kaya ka timurin, iyat no rin puso yo makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayo ing Diyos a ginutamo. iti karapat dapat ampon matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos ngilanganga at lubos may upaya. King aldoyti silagi ing meto nga bayang suluning yato. Ing Diyos may kasan meto niya king tao ting tao na akasan meto ning Diyos. Ikalangga mong amano pisa naning kaya kaming kainan at inalana biig kaya kaming kamatayan. Tutuyang pagulalan iting pamisan metong Diyos ating tao. Babaring na kang Kristo ing tao at ingkalam ning be alang kapupusan. Ulinita. Kami rin sa blang koro ng iles karing banwa darlit ming kang ligaya, alang tok na ngaming babi kapuryan at ngamingan ngining kakanta. Tunay kaping banal o Ginoo sibol na kaning sa blang kabanalan. Ulit apag palampumi, pabanal mo dating ayin king ambon kang Espiritu, pan para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. May midaon ko sang lubing pamilasan at kamatayan king krus, kinwaning tinape, pasalamatan akat pinuri, piraso na at binyanag karing alagad nga na. Tanggapan niya iti kung anat kanan niya, iti ka na kung katawan, amidawon para kay kayo. Memo naman kay Batlang Minapon. Kinmaning kalis pasibayang pepa salamat kay ka. Bining kalis karing kayang alagad nga na. Tanggapan niya iti kung anat minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayot karing sablang tao. Banketa mi patawan na rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako.
ing misteryo katang kasalpantianan. Hindi number. Cristo, ing Cristo, sinubira, inyang iniganakan mi o kino, ingamatay na't pangasbi ng may biye ning anak mo, darami ting tinapening biye ting kadis ting kaditasan. Alay may pasalamatan kay ka, ingpapariyan mo kaming matampang talakad arapan mo, man sumuyo kay ka. Mabayang pagamuha mo kimensa ng makinabang, kikatawan at dayan ng Kristo. Tipunan na kami, timuning metong ng Banal Espiritu. Yan na kami o gino. Ing Santa Iglesia mong makalaganap, ing meto yato, panbinapes sa aking lugod kami ning kaya kaming Papa, Francisco, kaya kaming Obispo, Florentino, Pasiano, ting sablang pari, diakono at magpari. Ano man gino, din ianak mining makatipon yan ni Keka, pupurit pa salamat, lalo na, ring kaming gaganakan at panalangin, ganiting misa. Wala naman ginuring ang kapatid ming pepinawa na at maninayang pangasubling ni ading sablang miyang unabi. Tangapan mo sana kay maligay mo arapan pakaluluwan mo kengan. Gawang mo kengan karapat dapat magkamit king be alangaga. Man kaya be ng Maria, ing Birhen ning Diyos, si San Jose, ing maligay ng esposo, ding sablang apostol at santos, lalo na yung Santana, ing malugod ming patulunan. At inupad kimal mong kaburian, kay kamaning panabon, purian dakat paligayan, kapametang sa Kristong, kekang anak. King kapamilatana, kambenat kaya, o Diyos ikmang mayupayang tutu, kagam ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, magaman king alangan ka. Di momento ka pamilya, abebetang maus, kaya manong tiro ng Kristo, kaya katamo.
Igabos ming sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baligaso pa ning palulu, pati mikabos king kasalanan, at balitas kaming sablang kaligaligan, habang manenay kami. Kami maligayang kapanarigan, king panyata ng Eskristong, kay kaming tala pangapos. Tawagin ni Yesu Kristo at sinabi ka rin kang apostol, kapayapan lakuman ko kay kayo, kapayapan babi ko kay kayo, basta balidan di ka kaming kasalanan. Dalawa may kasalanan ti iglesia, pamaya pong bilugan at pangking kaburian mo, iking mabiat magari, magaman king alangan ka. Amen. Ikaw pa yung paning ginuman at tirisa na kapilan man kay kayo, At kaya ka ang timurin. bakit namin imisasabi atong tamo king kapayapan? Kay Panang Kristo, kay Panang Kristo. Kapatid ni Kristo, ingodeng Diyos, pamilang kasalanan ng yato, ing Diyos maging taong kalupatamo, numaring mayawos, kingapuna na ng kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat gas may nga mano mo at kumayap na ako.
Siglod tamo po. Panalangin para king sinodo. O Diyos, may malugod ang pumapamakalulu, at yung kami arapan mo, pakatipon king lagyo mo. Ban mo niya kapasalamatan ka rin grasyang pikalog mo. Lalo na niya miglakbe kaming abe-abe. Ban makiramdam ka rin siwala din kaya kaming kapatad king parokya, lalong-lalo na ding mililele. Ban paramdamin kaya kang ganaka ampong pakalulu. Pasibayo mamaos kaya king lagyo mo, at adwanin kaya kayong pamanantabi king sinodonin kaya kaming parokya, lalong-lalo na rin kaya kaming buklod alagad leaders. Banakamtan mila rin kaya kaming tagimpan, ing mikakalugod, misasan metong, mipapagmalasakit, lalo na ka rin kapatabing pakakalulo, at maging tapat king pamiyubuging kaya kangamano, kapamilataning milalablab kasalpantayanan, at dali sa kasuyuan, pal maging lubusan miya nga kawangis, ing anak mong Yesus. Akamtan mila sana reni kapamilataning pamibuklod-buklod miking pamanalangin, pamigunam kanin kaya kangamano, at lubusan lang ato parandeti. Turuanan mo kaming dumaki karin keking kagiwan at karanasan kimbiye, bantu niya miya nga pasyag ing mayap mong balita. Itinganadwan miki lagyo ng Yesus kambi ng Mariang Indumi, at kaya kaming patulunan ni Santa Ana. Amen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, induning kapayapan at masampat at pamaglakbe. Santa Ana, talakad kamo po. Manalangin tamo, oy paming malugod, inga na kami bayin ngini yaing talapagligtas ng yato. Yawa mo kaming kekang anak, salwo mo kesa naking kekang kayarian, ano yabit magari kang bemo, magaman king alangan ka. Amen. Igano manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. At bensan Diyos sigpang maipayang tutu, tingig pa, ing anak, at imbalay espiritu. Amen. Imi sa midaw niya meta naking lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat king Diyos. Palakpan tayo sa tinggap tamo po at may kasalamuan kaya tamo. May payabak po pasibay po. Merry Christmas po kaya kong sabla.